Bakunzi b'Ubumenyi TV ndabasuhuje, impande z'isi zose ndabasuhuje, Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru y'isi ndabasuhuje. Uyu munsi rero ngiye gusubiza ibibazo mwagiye mumbaza. Abantu benshi cyane bagiye bambaza uburyo wakoresha wapulodinga video ukoresheje telefoni. Abandi bambaza application twakoresha kugira ngo twapulodinge video. Okay? Uyu munsi rero ngiye kubasubiza. Tera agatebe maze ukurikire. Ngiye kubereka application twakoresha tweditinga video, hanyuma mbigishe na buryo ki zikora. Twagiye rero ngiye kubereka ama application. Turahera kuri application nzibereka, hanyuma ndaza gukurikizaho ngenda mbereka uko zikora. Okay? Kurikira hano rero. Kurikira hano ngiye kukwereka aya ma application. Application ya mbere duheraho ni iyi ngiyi, iyi ngiyi, iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo twita CapCut. Tukagenda tukajya kuri iyi ngiyi, tukajya kuri iyi application twita Screen Recorder. Screen Recorder cyangwa X Recorder. Iyi ngiyi ni iya kabiri. Hanyuma tukajya ku ya gatatu. Ya gatatu iyi ngiyi twita KineMaster. Twita KineMaster. Iyi ngiyi. Hanyuma indi dukoresha ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi. Iyi ngiyi InShot. Iyi ngiyi. Iyi InShot. Iyi nayo izi zose tuzikoresha tweditinga video. Okay. Hanyuma rero icara hasi wikwihutisha, niwihutisha biragucika. Hari icyo usimbuka utamenye. Twagiye rero ngiye gutangira mbigisha buri application ikora. Tugiye gutangira twiga kuri application ya CapCut iyi ngiyi. Iyi ngiyi. Iyi ngiyi. Iyi. Iyi ngiyi niyo ngiye kubigisha. Okay? Reka twinjiremo neza muyibone neza. Iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo ngiye kubigishaho. Dore iyi application niyo ngiye kubigisha iyi. Iyi ngiyi ya CapCut. Iyi ngiyi. Iyi. Iyi ngiyi ubona iyi. Iyi. Iyi ngiyi niyo ngiye kubigishaho. Hanyuma rero iyi CapCut ikora ite? Ese wayikura hehe? Okay? CapCut nta handi hantu uyikura, ntago igurwa, ntago igira gute, ahubwo n'ubundi ikora muri telefoni yawe. Icyo usabwa ni ukuba ufite smartphone, ukagira na internet, maze urapulodinga, ukeditinga, maze ugakorera amafaranga kuri YouTube channel nta kibazo. Ndakubwira ngo zino application, izi ngizi ubona bariya YouTuber bakomeye nizo bakoresha. Izo bakoresha beditinga, bapulodinga video zabo. Okay, hanyuma rero ziva hehe? Kurikira hano. Izi ziva muri iyi Play Store. Murabizi yuko iyi Play Store niyo dukoresha tudownloadinga ama application. Okay, turaza twinjire muri iyi Play Store yacu, iyi ngiyi hano, dore ngiyi, iyi ngiyi hano, turaza tuyinjiremo. Okay, uraza ufungure Play Store yawe, nurangiza uze hano usacingemo CapCut. CapCut. Okay, iyi ngiyi. Nurangiza uyisacinge. Okay, urareba dore ngiyi hano, dore ngiyi CapCut yawe, dore ngiyi hano, dore ngiyi hano, dore ngiyi hano. Okay? Nurangiza kubera ko ngewe urareba ko mfite iri update. Ngewe iri update dore hano, uraza hano urebe, dore ngiyi hano, ngewe iri update. Kubera ko nayisanzwe nyifite. Ariko wowe uraza gusanga handitseho install. Nurangiza urakoraho maze yinstall igiye muri application. Twebwe rero turasubira inyuma twegere muri application zacu turebemo
ya CapCut aho yagiye. CapCut turebe aho yagiye. Okay, dore ngiyi hano, dore ngiyi hano, iyi. Turaza hano muri CapCut, niturangiza tuyifungure, tuyifungure. Okay, turaza tuyifungure kuko njye nari nakoreyemo ibyo twari twashyizemo turabikuramo. Turaza tubikoremo. Video ngiye kubereka ni iyi ngiyi. Ngiye kubereka uko dukora ino video. Okay, twagiye rero kambereke uko dukora ino video. Ibi byose turabikuramo, dusubire inyuma dutangire. Aha, turabikuramo dusubire inyuma dutangire. Okay, dufungure CapCut yacu. Aha, iyo ifunguye iza imeze gutya. Aha, aya mavideo ntuyiteho ko jewe aya ngaya yose nayo nari nakoreyemo, n'urugero nari ndimo mberekeraho. Uraya ko iyi ngiyi ari ya video nakoze nini. Yes, komeze rero. Wowe cyuza uraza hano ukore hano aha ngaha. Uraza winjiremo hano kandi hano aha ngaha, aha ngaha, aha. Uzukandeho. Nurangiza yo irahita kwinjiza muri ya mavideo wakoze. Wowe wakoze ya mavideo, jewe ngiye gukora ya video naberetse. Okay, ya video naberetse niyo ngiye gukora. Okay, dore ngiyi. Aha, dore ni iyi ngiyi. Aha, iyo ugeze hano ukanda kuri add. Aha, tukayikandaho. Iyo ukanze kuri add, video yawe direct itayinjira muri CapCut. Okay, ikimeze gutya rero nta kintu n'undi wakoraho, n'undi bimeze nabi. Twebwe turashaka gukora video ya YouTube, dushyira kuri YouTube. Uraza hano muri application, hano hari application dutandukanye, uratubona hano, dore ngutu. Wowe uraza urebe hano handitse ngo aspect ratio. Hano kanditseho aspect ratio bari gukoresha kugira ngo iyi video uyikore nk'iya YouTube. Aka ngaka kanze nkabereke aspect ratio. Aka ngaka, aka dore ni aka ngaka. Uze ugakandeho. Okay, nugakandaho uraharaza zino application. Okay, hano rero witonde cyane. Hano iyo ubikoze nabi video yawe izimeze nabi. Uraza urebe harimo video ya TikTok, video ya YouTube, ya Instagram, ama social media atandukanye. Aha, twebwe rero tugiye gukora iya video ya YouTube. Video ya YouTube ifite 16:9. Nawe niwaza gufungura cyangwa wowe turimo tujyana, uraza gukanda kuri iyo ngiyo kuri 16:9. Okay, dukandeho. Twagiye. Hanyuma iyo dukanzeho video yacu itangiye kugenda igabanuka. Aha, uraza ugakanda hano kuri kano kantu kavivuye aka ngaka. Aha, sorry. Uraza ugakanda kuri aka ngaka kuri V ukavivura. Okay, tugakandeho. Hanyuma ubwo aho ngaho birarangiye. None tugiye kuyikwiza muri iyi cadre kugira ngo ize imeze neza. Uraza ugakanda hano. Aha, uraza ukandeho hano, koreho hano. Aha, ngaha muri aka video aka ngaka ugakandeho. Okay, aka ngaka ubona turimo tugendesha gutya aka ngaka, aka. Regeye nkakozeho. Ugakozeho gatagazengurukaho n'akantu k'umweru. Okay, nurangiza uze ufate hano muri screen yawe wagure. Aha ngaho uyagure neza n'intoki ebyiri. Yagure neza n'intoki ebyiri, uyikwizemo neza ku buryo igaragara neza. Yewe ndangije kuyikwizamo. Hanyuma nurangiza uplaying urebe ko imeze. Okay, urayibona ya video yari irimo ni iyi ngiyi. Okay, si ibyo byonyine rero. Ngiye kubereka kandi uburyo washyiramo indirimbo. Ese ni ubuhe buryo wakoresha kugira ngo ushyiremo indirimbo cyangwa ayandi majwi atandukanye. Okay, uraza hano kuri aka karogo n'ubundi aka ngaka aka gakandeho. Okay, reka tugafungure. Nugafungura haraza hano handitse sound. Aha, hano n'ubundi handitse sound, cyangwa uze hano handitse record.
ushaka kwirikodinga ahangaha. Nurangiza ugire gute ukande kuri sound, igiye gushyiramo amajwi indirimbo yawe izajya yumvikaniramo, okay? Cyangwa video yawe. Aha uze wenda urebe amajwi ushaka gushyiramo. Aha reka dushyiremo aya majwi, iri jwi ry'inyoni, okay? Turishyiremo. Wareba tayari ryagezemo, dore ngiri, okay? Dufungure twumve. Tayari ryagezemo, okay. Tukiri ahangaha rero hariya ko rirangiye, tukiri ahangaha urumva ko rya jwi rirangiye, kandi urashaka ko video yawe izajya yumvikanwamo n'ijwi washyizemo yose. Uraza ufate hano urayibona rino jwi ryazengutswe na ka kantu k'umweru nababwiraga. None uze muri izi application za zindi naberetse izi ngizi, urebe ahantu handitse duplication maze ukoreho. Icyitonderwa, uzabanza ugenzure ko ryajwi cyangwa cya kintu ugiye gukora duplication kizengurutswe na wa mweru nababwiye, okay? Nurangiza ukore kuri duplication, tayari dore ryajwi ryongeye ryizanyemo bwa kabiri. Nubona hatarangiye wongere ukande kuri duplication, wongere ukande duplication paka ya video yawe irangiyemo ryajwi ushaka gushyiramo. Birashoboka yuko waba ushaka gushyiramo ijwi rimwe cyangwa ushaka kugenda uhindura amajwi, okay? Nabyo ndaje mbibereke. Hanyuma rero ukurikira hano urareba ko ryajwi ukoze duplication rihise rirenga video wakoze. Tugiye rero hano, iyo bigeze ahangaha urarikata kano karenze kuri ya video. Urayikatira hehe? Ukanda hano kuri sprite, kanda hano no sprite ahangaha, hanyuma ukakataho kano kantu karenzeho. Reka dukateho, okay? Warangiza, iyo urangije urakadiretinga kano wakaseho. Akangaka tugiye kudiretinga kano dukase kano tukadiretinga akangaka tugiye ugakuraho karenzeho, okay? Turaza tureba hano handitse delete, dukandeho maze tayari gahite kagenda, okay? Urayibona rero video yacu ni uku tuyikora, ni uku nguko tuyikora. Katuyiplayinge urebe, okay? Urumva yuko video yacu tayari amajwi ajemo. Dushaka kwakiramo indirimbo, dushaka kwakiramo andi majwi, murabizi ko abakomedi bashyiramo amajwi atandukanye, wagenda ushyiramo ijwi ushaka, okay? Rero kugira ngo video yacu itaba ndende, reka turekere ahangaha, ibindi nzakoza kugenda mbibigisha gake. Icyitonderwa tutararangiza, ndagira ngo mbereke wowe ugiye gutangira gukoresha ino CapCut. None ahangaha urareba hano iyo dukinnye harengaho ino watermark ya CapCut. Ni gute uzayikora kugira ngo utazagiza? Uraza ukande hano, kamabere kantu uzakanda, uraza ukandeho hano akangaka, ugaceho. Wowe nurangiza uraraba gakanzeho, utuza ugakandeho uku, hanyuma nurangiza ukadiretinge, okay? Dore noneho tugiye kuplayinga turebe kajeho, okay? Urabona ko tayari karangije kuvaho, okay? Hanyuma rero kugira ngo iyi no video yacu itaba ndende, reka dusubikira ahangaha. Tuzagaruka tureba ukuntu twashyiramo utundi tuntu muri iyi video, ndetse n'uburyo wayikuraho ikava kuri CapCut ukashyira kuri YouTube channel. Murakoze. Nubona iyi video igufashije ukande subscribe, share and comment kugira ngo irindi somo ritazagucaho. Ciao, murakoze, nakagaruka. Thanks.